Ya beda si bau laki. Nek saya paling nyeksa nih kan. Bau laki. Selama ngandumpah boci kalakina. Beda huk. Kalakina tibi boci. Aning kalakina tatang kelebur. Beda. Banyak. Cari ngandung-ngandung bah. Antara sepena ate. Lakena orang sepekere. Ayo kakinya. Janganlah. La. Harus apa haru boy. Menikah piaki lekas mari deki. Lagu neribuk. Bekto teromalopa. Sajen are sajen yang sara. Bada ihun. Terus boleh ke kok. Cek pada bentang bini kakek. Mun kadung library terus boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Guru batan kaula juga guru pada ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Razin MZ. Dak selerana beten kaula ngaturaki ta'zim ben hormat saraja-raja ipon. Perjukan tak kalib guru beten kaula ben guru ajunan selain sekasempatan mangken pada hadir ajunan Kiai Nurul Yaqin, ajunan Kiai Muhammad Wardi Mu'in, ajunan Kiai Haji Zainaluddin, ajunan Kiai Ghufran, ajunan Kiai Zubairi Abdul Hamid, ajunan Kiai Muzahara, ajunan Kiai Abu Siri, ajunan Kiai Haji Imam Hanafi, ben seteja guru-guru ngaji seampun alengki nyuun saporah. Manabi beten kaula tak bisa nyebut seteja asma ajunan secara satu persatu karena keterbatasan pangauning beten kaula. Namun meskipun beten kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, para sepuh, pini sepuh,
secara istimewa ajunan Ibu Hajah Latifah selaku pemangku ti Saberekung beserta Bapak Haji Maimun yang kesempatan malam mangken sami-sami hadir. Da ajunan seteja beten kaula ngaturaki taat dan hormat. Ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang hadir, wali santriwan dan wali santriwati, dek seteja ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah saat mangken kaula ben ajunan patapangki dalam keberadaan sampurna. Setada lain niat bentujuan kaula ben ajunan adu'aki potra-potra kaula ajunan sebeda lembaga Nurul Huda Al-Muttahidah. Semoga maksud bentujuan kaula ben ajunan paring nakabul sareng Allah kala ben gempang. Potra-potra kaula ajunan sebeda ikak dinto teti nak foto akati seiyarep, nak foto al-abrar, nak foto setako dek ke Allah. Ben semoga ni beekasayan dek ke orang sepona teti lencelen selamat dari dunia kantos akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam nyereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seabekta manusia minaz zulumati ilan nur, dari peteng ekiba katera. Saya maksud peteng neka cepon ulama al jahlu putu neka pada akiban peteng orang mun beda petengan neka tak oning abida aki antara roti ben sandal ni kata uning. Pada kalaben putuh tak tahu abita aki antara halal ben haram. Dari putu dari peteng ni ka minaz zulumat ka petengan ekiba bi Gusti Kanjeng Nabi ilan nur dek katera. Sehingga kalaben terak pah bisa abita aki mangken antara merah kalaben biru. Az-zulumat ni ka jama peteng banyak. Nur neka meskipun situng tapi bisa makala peteng sebenarnya, karena peteng gak dinto tak bisa ala bentera. Gelak lampu kita yodi peteng ya kanto, tapi saampuna terak bedeng peteng ni kangitek ke bebena buruma kalau umpung kana gedeng ya beda sing ngetek bebena sampean king jak buka peteng ya tak kok etek kok mau peteng beda tambah bupai songka terak peteng bon tak langkong gula biasa namun pidato lagu keng belum makin bek mang sia lagu gula macam suara na sayan keduna kerozin ni kang si nomor 2 mun gula lagu YouTube ni ke judul deki duet maut Khalil Yasin dan Kiai Haji Rozin. Nah tabah duet maut ni ku Smikdon ngaraya. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Manabi dalam bahasa pesantren ni kepada istilah debu la ya'riful wali illal wali. Seoning wali ni ke wali aslina. Jadi men kerozin ngocak gula tawaduk saya tawaduk kerozin. Gula benih, gula gelak mun tak beco ni ke benih keng tawaduk. Saya kakan bakso. Mun bakso ngakui bentanang ya tal-talan nembe tak masuk iki. Jadi bunten benih keng tawaduk gaya gula keng wulan saya kakan bakso benembe ki gula asin doan sini gelak. Bunten. Tapi ke hulil duk menunduk. Beni nunduk je lakar kene. Mereka tak nunduk gula bakunun. Ende lakar lagi ngasih na sini ke gula. Ya ban boleh gula je lakar la. Ego boleh iman kaman gula ni ke lakar la posisi na sini ka. Jadi mon gula nunduk. Beni keng tawaddu. Gula lakar nengenangi kenengan. Karena gula ni ke beni putra na kiai. Punten beni putra na kiai. Malah mau dikantu gula ego boleh celon rosak, celon gula cung rosakan boleh. Jadi gula entar ke celon kam asaus ni kata geton. Ada celon selbi rosak dek kelen celon ten gula. Kisubay ni kau ning. Gula kerozin ketika akan ada bu gula ki tero ke compoang sampian. Bi gula ke boleh, kiking saya diacet pecet. Mulai dicompok kutu pecet.
Sara kecompok gula ni. Kasalah sara ki ong ke toron naik gunung turun gunung. Asli pelosok asli gunung. Keng muni ke bela gula yang gunung sampean tak kira parjaja pulan muana sekot ring soro beje gula tadi. Imun gula ni ka sara compok ni ka sara ngadem gula ngadem. Ki anang ring tan ni gula anang ring tan ni. Dadi laga ngendeng posisi na sanika. Dimin gula tak kelampian bote, kelampian jeleng iki. Keng joman kelampian jeleng gula surban jeleng koca jeleng bi orang peh tanya aki kemamuan ni jeleng kapi ya gua. Dadi mun pesen ke kan dipangkir kan cek bang. Lalakong ge. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Kecukna manusia gak dito selamat hadirin. Kau leben ajunan suatu aja kegiatan saya kelakon ni keselamat. Ben manusia gak dito pas saya rasa selamat ben sedang selamat ni kata bangki hadirin. Jadi makin ni saya rasa selamat. Napa saya ceramah di selamat kulana surbanan punten. Selamat ni ka tade orang si oning bisa nyata aki selamat kecuali saya ada buaki selamat ni Gusti Kanjeng Nabi ni ke baru karena mun Kanjeng Nabi saya ada bu kak dinto wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tada dari saya pada pak dari Gusti Kanjeng Nabi kecuali wahyu dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makana putrana ajunan isabe dak kak dinto, isabe dak ka sekolahan ni ka asli tujuan sepaling utama ni ke situ. Manter teti orang si oleh ridho na Allah. Apa napa mi oleh ridho Allah? Karena mun oleh ridho na Allah kak dinto orang bekal selamat. Amin. Napa boleh oleh ridho ni ka masuk surga hadirin. Masuk neraka mun oleh ridho ni ka tak kira panas. Ibli na boleh. Orang mun oleh ridho na Allah kak dinto napa boleh masuk surga. Masuk neraka king mun oleh ridho na Allah ni ka tak kira panas. Buktena neraka ni kepada olar, neraka ni kepada kalah. Neraka ni kepada kesangker beda kalang mangke untuk nyiksa orang. Bok panas ya. Mun panas lu teti nyiksa belum tengki maki olar. Punten olar ni kata panas maki masuk neraka. Mak tak panas karena olar gak dinto masuk neraka abeureng kala ben ridho Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh swarga kan neraka mun ridho na Allah gak dinto orang bekal selamat. Mangkana selamat nikah sik sare. Mangkana bae sahabat ka madrasah Nurul Huda. Nur cahaya, huda ni ka petunjuk, nur ni ka cahaya, pada enar ni ka cahaya kia, pada enar nur ni ka maknana pada. Cuman mun enar ni kebiasaan panas, mun nur ni ka anga. Jadi beda antara enar dan nur ni ka tak pada. Al-Muttahida japun gela, al-Ittihad kompak situng, manter kalau benduanya maga dito. Potra kau leben ajunan teti orang seoleh hidayah ben teti orang sekompak teti orang seabung sampung seta asa pisah. Amin. Benih ke contoh aki bi ulama ahlu sunnah wal jamaah ni ke contoh aki hadirin bahwa kau leben ajunan kutu abolong Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ni ke situng bakto teman ion ceng sareng cenah. Makana Bangkalani ka beda situng daerah nyaman pecenan gak dinto tempat para cena-cena mulai jimin sampai mangken pak teti pecenan ni ke mangken tuku nak emas-emas. Benih Mas Udi benih jual emas ke sila jadi itu kuna emas makin cimin kereng cena le saya kena Khalil gak dito situng bakto ion ceng sareng cena jadi yang cena ni kelebur ngatela orang Islam mun kapatian pah yentarin irabui kiai pah isolatin jadi cena ni kapah munceng saya kena Khalil keluarganya seset ini kamak le pada isolatin juga. Sementara di dalam Islam hadirin asolataki orang kafir ni kata gengeng atau aki orang kafir ni kata gengeng. Cuman saya kena Khalil ni kata, kau tak entar, tentu akan terjadi perpecahan di Bangkalan. Katina apa saya kena Khalil? Entar, benih cuma entar katibi. Tapi saya kena Khalil ni berombongan. Para kiai cekap bi saya kena Khalil. Ayo entar kati lima cenah. Yonceng mak leram mi surah apa jenga ki cenah. Kiai selain keton, boh. Apa jenga kinaring mati dek remah mun cenah kiai. Kan haram hukum mah. Ceringan cenah mun sampai ngelaku deki selain ngelaku kapi. Allah lama yu entarin. Nari mun tak entarin teti fitnah. Kulekku mun tak entarin. Akan terjadi perpecahan di Bangkalan sehingga orang-orang di luar Islam tidak akan percaya dengan Islam. Oh entar saya kena Khalil sareng kiai sampun do pak kata masih kematian periksa ini bisa saya kena Khalil kama jenazah kak dinto kiai
sekelangkong rabune kiai sampai kesukaan asulat taki oh engki tore abojeng akhirnya selain hadirin iya cek audu sareng saya kunang tore audu saya bojeng ngagina bojeng hadirin saampun agak dinto sebelum abojeng saya kunang khulil bak ngucak ke selain mayit tak langkong alle sebab ibu di boy kula ben sampean nang ibadah ya le mayit sebab ibu di ka abojeng saya kunang khulil usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblah oh bunga magecenan abojeng saya kunang khulil pun kiai berjemaah nika mari abojeng secenan nika entar saya kunang khulil tak langkong kiai tak langkong kula magecena ampoling celing ring Islam ki ya biasa nare ngabojeng ki masjid ni kan jenazah na be yade buni bah be ibu ding aki buru ka ruang ana apa mi sebe yade kiai ija wa bi saya kuna khulil oh engki karena nikah sesete nikah cenah dadi mun cenah kula kudu ka ade deki masjid nuruk bunte ya akhirat mun nikah baka ade tak kok tak onding semang kata dadi ya terbi kula ben bi kiai selain oh sekalangkong kiai kok Nika saya kuna khulil jadi tak ada tiaki berpisah nabah perpecahan seikala kota menyalahi aturan syariat sementara tepa kacena tak tersinggung bahkan banyak orang Cina masuk Islam gara-gara lakona saya kuna khulil deka jadi bakun abojeng aki kena abojeng duhur hadirin abojeng duhur kacena na enten tak protes masalah abojeng saya protes pelan bayi itu sebagai budi ke bodong kicok ni kecen namun cina kan mun pemangkat kade takut tak tahu ya terbi kuleban bi jasa lain kan swarga oh ki sekalangkong iko padahal bujang duhur saya kuna khudil beni arba takbiratin arba rakaatin saya bujang jadi mun bunawas dimin keng takelero Abu Nawas ni kan wali asmana al Imam Abu Hani cuman maki wali saringan bujang mayit ni kalau benar ka kalau pai Abu Nawas ni kan bojeng aki mayit kalau pai baharu kuat sujud bareng Abu Nawas iki kalau pai kalau asli kalau pai mari nak bojeng yentare tak langkong Imam Abu Hani biasa na bojeng mayit ni kata ada ruku ben sujud ki buru mak ruku ben sujud pai ngak Abu Nawas iya kau dah sujud ladung-gadung kari terlanjut daripada tu dus pah nyampit iya jumun saya tak ada rukung tak ada sujud jumun dak tu sana di keluarga kakek banyak tu sana dia ada mon kalau kiba mancing tak sepora bi Allah tapi nakin kiba sujud nakin kiba ruku kiki sakalangkong ya ni kan nyaman aja pun kepepet tempong tak jawab ya matol ada iya ya kan bek lumayan ka engki daripada tak jawab daripada tu dosanya banyak goreng ring beda santre atugas cek ringan tak tahu apa atugas bek tu nak atugas mereka tak tahu ya pakun ko tu atugas keng tak tahu dapat ke tempat tugasan dapat beda mayit eko puragina ya tesa mayit kan beda kain biru gak ruang beda tulisan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akhirnya santren nah katanya ustaz tugasan selok tahu je ustaz itu kok ada bacaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa artinya inna lillahi ada melo ustaz jawab tak tahu tak jawab ustaz tembang todus nyampit oh inna lillahi itu artinya jangan dicari kemana saya pergi kok jadi tembang tak nyampit ke nyaman jawaban kepepet lumayan lah bukan engki kan nih kan mending matur ini kan lo teman kelero gak bener dok ring matur ini kan tunggu situ nggak makhluk selok temani pakanda ni kan kita karo ring matur ini kan engki dah bangki oke jadi dengan beda tiang bendera sini kan isoro nika kejadian di Bangkalan ring Sumenep nika cerita tibi guru nega gula nika ting compok teman atugas guru seting compok dan gula akhirnya beda acara 17-an kan beda bendera aja dengan sekolahan lo jadi isoro okor kan diberiin talim hari ini jadi ngocak si guru kanak-kanak nih anak-anak tak tolong ki tak langkong tiang ini tolong diukur berapa meter tingginya akhirnya sesantren ni kasih siswa ni kah ke atas bah ngalak tali bah yokor ku bebos ni mereka yokor sini kah ego bode pangki 5 meter pak bi guru ne panglo kaki je geng bukeng jong apa pak bi ko isoro okor tekine beni ko tuda iya kaki apa tak usah naik menaikkan labu cara ndere pak ya cukup cabut bi kaki tiang ngepat edung pah okor kan itu mau tak usah naik kaki ki nyampit bagi salah oh kalau seperti itu bukan ukur tingginya ukur lebarnya pak ego
Asli dah kelero. Magi kelero cak ring Madura menang ki dengan iki. Mangkana bagi bila sing ngajak ngalai di Madura jaga ki. Ngalai ada medenya. Pon. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Jadi selamat gak ditutujuan kau leben ajunan hadirin. Paramila gak ditutori sami-sami anyu onda ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga putra kau leben ajunan nak foto kau leben ajunan sebeda kak dinto manter pada tiap orang-orang selamat hadirin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahwa ada 5 kelompok, selemak kelompok gak dinto jamin selamat mulai dari dalam kubur. Kenapa mi nyataki selamat dari dalam kubur? Karena orang ini kemun ilmu kubur selamat, ya akhirat pasti selamat. Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, faman salima minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asad. Orang ini kemun ilmu kubur nikah selamat, marina bakal selamat. Keng mun ilmu kubur eseksa. Orang ini kemarin bisa saja masuk neraka, bisa saja punten kala ben syafaat. Keng mun ilmu kubur lah selamat, tak burung oleh orang ini bakal selamat. Lah kata Rasul, ada 5 khamsatun lam yudawwat fi qabriha, badal 5 orang ilmu kubur nikah di Allah selamat beden nala tak ancur mulai di ilmu kubur. Selemak ni kebi gule pada paman ter salah situ selemak tepak kau leben sambian. Amin Allahumma. Ada 5 orang, ada 5 kelompok. 5 orang dan 5 kelompok ini jasadnya tidak akan dimakan ulat. Jasad tak bekal bungkol. Seemaknai bungkol nikah selamat. Karena benih kapan bungkol pah kotu selamat kak. Ulama ni kak ada bu mayit ni ke beda 2. Beda mayit bungkol ni kekeng markena selamat di Allah epa bungkol. Polan orang soleh orang bagus. Beda mayit ni kaja serta bungkol keng kaderina cuba sampai olak sehingga karena tak ende. Jadi saya maksud ki guru lemak kelompok saja serta bungkol ni kekeng selamat. Nggih. Jadi benih kapan jasad bungkol pak kutu selamat tiapun ulama beda jasad bungkol le keng selamat beda jasad bungkol kak dintok keng kaderina cuba sampai olak sehingga akan tanda beda malah senyama Fir'aun sampai mangken Fir'aun ni ke jasad hancur jasad Fir'aun ni ke sampai mangken bakun lakan Allah janji al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun jasad bi Allah janji aki tak kira ancor litakuna liman khalfaka ayah makle teti ngenangen dek kaulajunan. Makanya sampian mun ku dekuk kebetulan ke Mesir coba sampian ziarah ke Fir'aun ni kah kengjak ngolok salam gitu Assalamualaikum Fir'aun enten tak oleh pelantara lantar Allahumma sholli ala Muhammad. Mun lamari Mateo di boleh aku panik bini ini. Ya sebab mun lagu dengar le Mateo dia boleh bek melarat kan. Jadi yang tak kira mati kiyer ya Bu. Tera apa? Pon. Terus ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon beda lemak terus lagi lemak ni kak. Jadi mentur tertile oleh ni mati boleh. Onja. Di ini mengkoro lampu na mati je tak kira lopor dia. Beban ni maksudnya saya kakak dia mengkoro lampu. Oh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasera lemak saya jamin selamat bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jasad yang tidak akan hancur, badan saya tak kira guduh. Yang pertama, al-anbiya, Nabi dan Rasul Allah. Inna Allah harrama ajsadal anbiya alal ard. Allah ngaramaki jasad para Nabi dan Rasul alal ard tidak ke bumi. Jasad Nabi dan Rasul sampai makin mulai cimen gak dinto tak ada si ancor. Artinya, la jelas selamat, la jelas pecera hadirin. Nikah benih kelompok gula ben sambian magi atu ada melok kira deh kalau bisa titi Nabi ben Rasul gula ben sambian. Keng cuman karena saya berdebu ni kan kira tu berdepak meskipun gula ben sambian tak mungkin titi Nabi tak mungkin titi Rasul.
sempak mari naman terselasit tu ngatepak ke kula ben sampian. Amin. Allahumma. Mun makin magilau manabi bahasana kitab ke sewalau ta'annata meskipun samaksa lo bisa. Karena kanjing Nabi gak dito termasuk khatamul anbiya. Khatam gak dito makna dua, bisa makna pungkasan, bisa makna selok. Jadi kanjing Nabi ni termasuk pungkasna para nabi. Makanya kanjing Nabi Muhammad ni putra laki yang di Allah pasete kapi. Anapa putra laki yang Nabi Muhammad mi sete? Mi putra bini karo si beda keturunan. Sampai para habaib makin ni dari bini dari jalur Siti Fatimah. Anapa mi tak lebih dari jalur laki? Karena mun beda Rasul ben Nabi andi putra laki, pas selaki ni andi keturunan, maka kebeben aku lekuk bakal beda Nabi ben Rasul boleh. Sementara kanjing Nabi Muhammad kak dito Nabi terakhir, tidak Nabi ben Rasul samarina Gusti kanjing Nabi, mangkana putrana kanjing Nabi selaki kak dito epa wafat dalam kebedaan kita ngakungi keturunan. Nika pun ulama fikih sagak dito. Teku mun beda Nabi andi anak laki, pasti kebeben beda Nabi. Kati Nabi Ibrahim andi putra laki, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nika dari Nabi Ismail ni ke kebebe beda putra laki, akhirnya pas muncul Adnan. Dari Adnan ni ke kebebe apa? Umbar ajunan Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mun beda Rasul ben Nabi andi anak laki kebebena beda laki boleh, kak ditopah beda Nabi ben Rasul bebe. Makanya Nabi Muhammad tak ada putra laki karena Nabi Muhammad kak dito Nabi terakhir, tidak Nabi salah stadina Gusti kanjing Nabi Muhammad. Meskipun di bering beda maring uti kak coba tengah. Saya nyama tokimin loh. Untuk kimin ngaku Nabi bi kule ke bola tore namun kalau tokimin jak ngaku Nabi tak langkong tak bersenya nyama tokimin bener tokimin dina tokimin disa. Cak tokimin yang gula kuli lias cinta asa kasa gula bah tokimin. Atau kimin yang ten untuk kimin teti Nabi gula kengker pikiran solawat deh ngapa kak? Ya Habibi ya tokimin. Ya. Kon bah macam solawat deh ya makai absa aburu kan. Pon al-anbiya. Senomor 2 pasera sebakal selamat hadirin. Senomor 2 summas syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang sesahid kak dinto je satah tak ancor je satah pakun bungkol. Syahid ni ke beda telok. Beda syahid fid dunya wal akhirah. Beda syahid fid dunya, beda syahid fil akhirah. Beda syahid dunya akhirat, beda syahid etunya malolo, beda syahid akhirat malolo. Pasera syahid fid dunya wal akhirah, etunya syahid akhirat syahid, yaitu orang-orang yang mata fi ma'rikatil musyrikin, orang-orang seseta perang alaban orang kafir. Sahibul Uhud, sahibul Badar, orang-orang seseta dengan peperangan Uhud dan perang Badar, itu syahid fid dunya wal akhirah. Napa seenya may syahid dunya? Itunya saksi para malaikat sehingga tak perlu persaksian dari manusia. Orang syahid perang banding kafir, tak usah pandi kak, tak usah puntu, tak usah bejengaki, langsung mayit ben rambinga sebanyak dari langsung sampai kelum kopur langsung topoe, tak usah rabetin. Kenapa? Tak usah saksi ebi manusia, tak usah dua manusia, karena malaikat ampun nyaksi tentang keselamatan orang syahid. Akhirat ni kau tak syahid. Akhirat tak ada hisab, langsung masuk ke surga. Orang sesete di lempah perangan king untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk nekiaki agama Allah. Kak dinto itunya syahid, akhirat syahid. Ada syahid fit dunia, dunia itu sesahid, akhirat enten itunya syahid, akhirat sakit. Masuk neraka ya akhirat, itunya syahid. Pasera orang saya perang alaban oleh kafir, tapi niat beni untuk nekiaki agama Allah, keng untuk nunjuk aki ca abang pelak, keng nunjuk aki ca abang hebat, perang alaban reng kafir. Nika banyak pahlawan-pahlawan neraka ni ke zaman kanjeng Nabi banyak. Jadi sahabat lain nika geton ke situng sahabat karena cek semangat dah. Di kanjeng Nabi go bodoh ya apa je maki mati perang. Cek aja budian pakun teti ahli neraka. Apa napa? Kanjeng Nabi oning nika saya perang kak dinto beni keng marke Allah tapi keng marke nuruti hawa nafsu. Ada syahid fil akhirah. Akhirat tetap syahid. Itunya enten tak syahid. Wajib pandi, wajib puntu, wajib pejengaki kutu bener. Pasera nikah banyak, nikah banyak. Yang pertama al-mabtun, atau orang-orang yang mati karena sakit perut, sakit tabu pas sampai mati. Mun lembok zaman kono ni kebeda istilah bi kelerah. Mun mangken mun kek tabu
bi kelero. Lain jangan ken banyak gelu mainan enggak. Mun zaman kona tahun 2004 mun pun tilpunan lambek ngedrop ya cas HP na nilpun boleh lambek ni mun pun tilpunan reng laki bendeng bini sing ngandung HP nah baterai na pak kembang di budir wa. Mun mangken mun tilpunan sing ngandung reng. Nggih dah bangki. Kecok mun lambek ni ka make pun tilpunan ruah. Lo ngak mangken ka. Jangan pegang dulu. Teret kan deh ya. Karena baru saja kita berkenalan. Mau cium soal gampang, mau pegang soal mudah. Tapi tidak mau main-main, silakan cari yang lain. Langkong, kamu gaya melang, apa mi ngalle sampean ke? Oh, lambat ni kak, lagu nak genteng. Egi nak bagi. On mangken cak lagu nak. Cinta satu malam, oh indahnya. Ngandung sangang bulan, cek nyiksana. Kok. Lain lagu nak mangken. Jadi, orang sesakit tabu, bah mati di marga sakit tabu. Kak itu syahid hadirin. Boleh. Man mata bil hadam. Eka kekeri bareng berak bareng raja. Jalan imbong. Eka kekeri poklot mati. Dutrek poklot tebu. Ya man poklot situ mati kan tak masuk akal. Ada apa sih sok masuk akal? Lebet aja. Dan bah berdetrek ni poklot sini kalau. Kokon bah mati. Syahid. Wa fi makna al hadam. Tabraan. Tabrakan pah mati. Eka cepon ulama fikih ada buaki masuk syahid fil akhirah. Itunya kuturabati dia. Pandiin buntuk bejengaki i akhirat bakal masuk surga bi ghairi hisab. Pasera boleh. Orang sesete man mata tulqan, orang semati dalam keadaan rembi. Rembi bu pah mbuung mati. Ni kemudian pengkalan beda istilahnya mana aranaan, mati aranaan. Tahu ning sumenep napa nyaman namun rebi pah mbuung si mati. Wah, kalabuan anak ang si mati. Mbuung si mati. Engki mati rembi ni kanyaman kala aranaan sini gele. Berarti ada nyaman ya katuhi. Oh, pon kitikal ibrin nabi gula aranaan nyaman. Atau les dia. Orang yang mati aranaan hadirin, maka gak dinto ide buaki bikus dengan jing Nabi, man mata tulqan mata syahida. Kalau ada seorang perempuan lahir, pah mati mbuung, mata syahida. Orang bini nikah, mati dalam keadaan syahid fil akhirah. Saking dari raja na kencerna orang bini ngandung orang bini rembi, mun sampai seteh jaminan nata tak boleh kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Mangkana sabar buk. Ijak tak pada kencerna nikah ben sampean tak pada. Rajaan sampean tangi buk. Sampean ngandung tak jamaca itu les macam istighfar sampean. Ngandung tak jamaca. Itu les mau istighfar selama ngandung. Sangang bulan itu les macam istighfar. Ring laki mun tak jamaca tak les tulis apa. Oke. Sampean itu les macam istighfar. Ijak nyiksa ungku. Cek ring bini ngandung nikah. Abu ya Allah pernah boleh kandungan buk semua raja roga. Cek repot. Agentang kek tengah. Napang takut aletu. Imun kandungan raja napa ngada rembah bu? Ku tak ingat tembengan. Bukan oke. Kan nyiksa kan. Malah boleh sejung nyiksaan boleh tur kadang bah bau. Nggih, napa wah? Tadi ndak apa baunya. Bau. Boleh se bau nasi. Bodoh. Kapan ngakan nasi? Uwe. Aning mun lontong dek karena. Ngara lontongnya ku beli ker saya ke. Bodoh se bau are. Kapan siang pah tak keluar nengilim romato. Bodoh si bau kelampi. Pah bengkang. Tak pada jajem. Kula teman tabangki. Beni tabangki bengkang beni. Bahahahai kok. Bener yang bini tanda kelampi ni gila. Ongguan. Kerokeng sampir. Jadi kerokeng sampir saya yang kui hadirin. Kerokeng sampir saya yang kui. Kelampi ni ketanda. Sehingga selama ngandung tak bisa keluar.
Orang yang mati dalam keadaan melahirkan, oh bocah lakar berongku lakar. Makanya gula ngebeda iman gak diman. Coba ring laki maleon, ning cek ring bini ngandung ni keberda, rembik ni kecek melarat. Coba nurok. Ketika si bini lahir ke senurok, ya rumah bersalin ni macam-macam. Beda terkadang selaki ibu kinorok, beda selaki ibu kinorok. Keng mau ibu kinorok, norok ke dalam sampean. Bini kula rembik, kula masuk ke dalam buk. Ke dalam ruangan saja. Hanya ku ngoni ibi sampean. Cak gelak. Tadi mare dengan lah. Jadi kula ngiding kapi. Tarik nafas, keluarkan. Tarik, keluarkan. Tarik. Aduh ya Allah, cak dengan nik bini saya datang haram gula ajen sekali. Kurang didik ngencat kemi gula. Ya Allah, saking derita tegen. Onggu. Cak mulai dari pokok situng hadirin sampai subuh saya ajen nih kak. Sampai gula tak betah tanya ke dokter. Ki abid bujang gula. Telat ki muka telok. Melahir muka sobolo. Ajang gula temu dia buka TV boy gula. Apa mun gula sih muka langsung telok lekor bu. Aja gula mun penasaran mah ayo. Dia pun kerosin gula sama angka. Ayo, anak beda janda nganggur ini. Iya, nomor selekor ruah. Ke janda nomor seket tak langkong. Tak alar-alar ke puskesmas kok. Mari batok mincret. Anu suruh mulai kada gemak albaroyan ngene. Mulai kada. Salam meke pemati ki buru ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng beda malamalan mak lay kempang rembik hadirin. Beda malamalan. Bik gulai beda apa mangken ki? Beda apa? Situng sempian buk mun maria salat asalaman karakana. Nika jepun ulama ika uris kempang lahir. Cuman alam penan ki. Lampenan karena mun tak alam penan mun kudung betal leki pian nika maria salat hasilat marin. Ungguan lampenan. Tak grup sampian kak. Hari bahaya hari bu. Saya macam minta pecet nyuntik mun hari tak kira nyok. Minta pecet nyuntik. Bahaya. Jadi mun salam sampian alam penan. Kita mun grup na kanjing Nabi mun Rasul aja iman nateng kita iman kuat. Kanjing Nabi ni kapun pujang tahajud mun etil Siti Aisyah di Siti Aisyah ni kayak ganggu. Pujang tahajud. Anapa? Karena kanjing Nabi ni kegiliran Siti Aisyah ni kasalala sangang ngari sakalian. Toro kadang ternyata ada pak ketil Siti Aisyah bah bojang semalam. Tetri Siti Aisyah mak bojang ngedok sampean jak sampean la jamin swarga. Kanjing Nabi jawab, "Afala tuhibbu an akuna 'abdan syakura ya Umairah?" Tak seneng ya mun kuat syukur. Justru pelan jamin swarga kuat bojang dia. Dadi kok sa bojang keng bentuk syukur pelan la jamin swarga. Ih ganggu Siti Aisyah ni. Kanjing Nabi bojang mancing paha gentang Siti Aisyah ya ada. Yang kanjing Nabi ia mana kuat tak terganggu ngalih bojang boleh keng mun khulil yasin tak langkong gak engki. Mulai pengajian kalau dua abu yang tahajud pah ni bini gentang ya dak ruku enggak sujud ke bawah daya. Ya mun iman kuat yang syukur Imron. Jadi nomor situng ika gempang lahir kak dinto mari asolat mari solat berjemaah pokoknya salaman di ulama keselake. Nika ika gempang nika salaman tapi alam penan wudung letak betal alam penan surban. Nika ika gempang. Nomor 2 manabi kandungan 6 sangang bulan kak dinto cepon ulama selake pakon asolat malam pejeng hajat kalau bentuk tujuan si bini mak le gempang lahir terus bahasa dia aing ni ka ibuka mau sakia sin bi selake patehana selain ngusus Gusti Kanjeng Nabi ini ataki mak le lahir gempang tetapi macam aki surah Yasin setiap depak kebacaan mubin sedep waki ka aing nikah Yasin ni ke mubin apeto mun tak sepit Quran mun sepit elang kali menem. Jadi mau bina Yasin ka betok setiap depak kebacaan mubin serepoh setiap depak kebacaan mubin serepoh pak beki ke si bini suruh enom bi si bini bismillah insyaallah gempang ki kang contoh nih kang gempang lahir jadi sampian
saya ngagungi raji hamil ketika kandungan 9 bulan, saya ketika dintoh. Bini ten gula nikah beni melarat kak. Dari koltung sampai sopo nikah pun tak melarat karena secara medis bini gula nikah tidak bisa melahirkan secara normal. Apa? Karena dana yang belum polo. Jadi makai dokter nikah kubetir akhir amit ke gula. Tak napa beri obat pendorong Pak Ji. Oh ya tore beri gula ben malam beri obat pendorong. Beni aing kelak rokan obat pendorong je bah dai dina dia. Ini dai berekung ni. Das cerdas. Sampai terlempos. Pon. Jadi orang bini lahir ki. Orang bini lahir pas sete gak dinto sampian syahid. Mun berdereng bini lahir tak sete embuung maka tusan ada sekali. Kayaumin waladatha ummuha. Kau leben ajunan kak mun tusan ni ketrota ada bersiap. Lakin ada ente marina Ramadan gak mungkin ni kada. Setahun sekalian. Keng mun orang bini punten hadirin. Kulaban ajunan Ramadan mari Ramadan Syawal tu 100%. Iki banyak syarat teh. Syarat tah pasana kudu etrema. Mun sepasan tak etrema punten. Me pangki jak pasan etrema beda tanda. Napa? Fi'lul hasanati ba'daha 'ala tawali. Mari pasan ala ko kebagusan bahjan santa tak buang-buang. Ri beri ngaci, mari pasan pakun ngaci. Ri beri jaga malam pejang sunat, mangken pakun tahajud. Ri beri ngatrawih, ambu mun trawih ka karo keng Ramadan tok. Pai terus aktif sampean dibanding lebur sedekah mangken pakun sedekah berarti kak ditotan cekeng Ramadan etrema orang se Ramadan etrema ketika dintoh itu buaki kayaumin waladathu ummuh keng orang bini hadirin tak usah detek ke bulan Ramadan makelah tak abasah karena beralangan sampean keng sampean ngandung pah rembi ketika anak kak dintoh keluar itu buaki kayaumin waladatha ummuha orang bini serembi kak dintoh pada ben peji anyar elahiraki sekalian rembi sampian tu sana sampian korpas ada sekali bu amin rembi sekalian korpas tu sana sampian makanya rembi ben tahun bu mak le korpas kapi ben itu sana guys tu sana muntak ngecapak ya ngulotor ya kau ya kita mau neng lambak pun tahun rembi kak, mau neng lambak, tangki. Kan kita ring mangkin kan pelan beda pengaturan kan beda KB 2 anak cukup kan sini. Kelambak kan ada KB, makin sekejap masuk KB lambak lo masuk KB lambak. Makanya pun tahun lambak ni kan pasti lahir lambak ni. Koreng sepo. Pah lambak ada main, ada HP, ada TV, ada sepeda. Lampu kita masuk ke berekung ni. Mari isak peteng aja le modern. Apa boleh kalau aku ya beda nak ganggu. Batang cuma makin kan banyak mainan HP, TV apa. Mun lambat pun tak ada apa. Rembi pun tahun. Sepenting lahir gempang tak apa rembi pun tahun. Thank you, Bu. Tak apa. Kan saya ketakut tak bulan takut melarat. Anyu on Allah menteri gempang. Tikal tak apa. Maka namun beda cara bertan kan itu aki. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa. Ya Allah pada aki mantan sekadua. Akati ajunan mapolong antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ada apa Nabi Adam dan Ibu Hawa? Ibu Hawa ni kan di anak bini pak lekor, andi anak laki telo lekor. Teti orang berekung pun pada ben Nabi Adam dan Ibu Hawa. InsyaAllah andi anak pak polo peto. Ya mak kiamat dah. Ya mak pak polo peto kalau gempang keluar apa bu? Loh, Afrika ni kebedaring bini andi anak sebita kempak. Bahkan ini dinobatkan sebagai perempuan tersubur di dunia. Sebita keempat, Bu. Coba pikir, mun teu sebita keempat jangan tahu saat jen asim penganto dia. Ya kan aman. Hasim keluarlah. Anggodaku ngandung boleh kiba betul. Keluar. Ada apa makin biar ben tahun mundanya. Amin kau bu. Keng mun asim boleh ke lu. Saya ngaji asim rok pengaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Depak sejam lah terus. Darang. Kapan peka ambut cuma dia.
Orang sana mati gelak ya, yang jual sang, pekak gelak ya kok. Cacap apa guna jalan bu? Abang acan cia ni Roma benik ku ni kak. Ni bini ku tahu lampu mati son mati, mun kalau telur tak datang tidung tak ada juga. Mun pah anang jabuk ngiding tak melo kambung ko. Bekula mun tak tengah malam je apa kak? Cek makan kik laku kula kak. Cek benar ya mangkat kol beluk, mulai ke Roma kol dua kol telur. Titik kebak benik kalau dari kol telok sampai kol petok gula. Mari nekap mangkat boleh. Mari pikir. Mun bah dia tok bila tangan nak sandi alik. Jadi sampai gani saya aja harus terus deh. Masih di edeng. Benih kalau ngasih nedin nak kini ngasih muslimat di rumah sekalian nak kini mari. On. Saya jamin selamat sudah bersitung pasal. Alhamdulillah hilang lah. Cek lebur ngasih nak kita turun dari kelopai kapi. Putu pak garing apa mi cek dia ni? Awen jaja rasa raga cek lebur dengan kita turun puk pahle kelopai. Situng al-anbiya para nabi dan rasul jamin selamat mulai dari dalam ko. Nomor 2 summas syuhada orang-orang sesete dalam keadaan sahid kayak ngak teti pleman dekiro apa tak tahu lebur ego. Enten bedolin apa kana lema. Apa tahu lupa. Sinomor telok pasera sinomor telok saya jamin selamat kak dinto hadirin as-solihun orang-orang soleh kati ajudan sejenis kak orang-orang bagus kata tangke bagus kalakeh bagus kebinih bagus kekeluarga bagus nak kula ben ajudan kak dinto sepenting kor soleh ongkul masalah manusia beda keliru beda salah ada orang setan di keteng tengah je pondeng beregung seteja manusia andi tu sandi sana sepenting pan salah apa beli bagus boleh ada manusia sempurna hadirin nggih ada orang sempurna satu je manusia ni andi kekurangan kak mangkana mun bedereng laki nyari bini sempurna mungkin sampai kiamat kurang teluar ya tak kira nemu ring bini nyari laki sempurna tak ada orang laki sempurna ada orang bini sempurna makanya cek pun kajing Nabi wa idza istamta'ta wa fiha iwaja mun bedo orang keluarga terhubung maka kata sempurnaan ni kau kutu angkui kata sempurnaan nah maksudnya manusia ni kemuntro kesempurnaan maka sauding tak kira tuman bunga orang laki si bunga ni kebeni orang laki seandik bini sempurna tapi orang laki si bisa nerima kekurangan nasi bini sebaliknya orang bini si bunga bini seandik laki sempurna tapi segelem nerima kekurangan nasi laki kebahagiaan itu bukan karena memiliki kesempurnaan tetapi ketika kita mampu menerima ketidaksempurnaan itu menjadi sebuah kesempurnaan yang menyempurnakan aku pak ingat sing ngerti wap bahkan engki dimma bedereng sempurna lagi bini nyari selo atokar dimma bedereng lagi bini tak atokar kak ya bisa tak atokar selaki buih si bini buih nah jadi tak kita atokar kalau udah kayak mun tak buih lo bisa kak kapi nyari secocok dimma bedereng bini cocok bedereng lagi cocok ada secocok hadirin keng cocok kaki bener ya mun ki honi mun roh honeymoon 3 bulan cocok kapi aja pakai kentong ngabunang kak kan ki manggil aa iya kok mincret cocok papi iya mami papi mun ki anyar yen jalo papa geng cocok kaki lemong karo berekung cak ngolok papi tak kok ditanya aki bah keliru jawabnya di mak aki apa mi ngaur celat dong kandang beda papi ngaur jalan. Wei, zaman ki anyar dim, mah beda keliru aja maki kentong ngabunak kamun ki anyar. Engki napa ki? Keng mun laju hadirin. Teti manusia ni kada sempurna, mangkana bungane kebeni marga sempurna, tapi si bisa nerima kekurangan kak dinto orang sebekal ibrik kesempurnaan odi. Paham iki? Ada manusia sempurna. Bapak Ibu hadirin, as-solihun orang soleh. Maksudnya soleh dak remah. Ad-dawam 'ala ta'ah atau ad-daim bi hukukillah. Orang-orang seajaga hak-hak Allah, terjukan hak-hak manusia. Ka manusia tak tengki, ka manusia ajaga perasaan ka Allah. Punten ajaga taat bejengah ijaga pasah ijaga kata tangke bagus masalah keng beda tokar benta tangke ki biasa kacel alung polong bayro ca tokar mentro tak tokar benta tangke gampang nang tengah atas saya tak gerak tokar benta tangke jo kan engki
Munnya mereka long polong suruh cocok kapi ku bisa. Cek pun ring bengkanan. Mun long polong je banyak colok. Coba nang ketibi situng colong. Artena pasti beda tokar. Orang soleh ni kebenin selok tu mana tokar. Tapi ketika cuba itu becek, tak saya itu becek. Kantor kadang kapan rosak pah jen jauh. Makanya ketika lihat saya kena Khalil, kau leben ajunan kak dintoh. Benih tak oleh, tak pada ya tu dia tak pada sepenting. Mutahid sepenting kau tu masih tung. Nggak mungkin ni kalau libur tak keng bulan tak pada ni kan. Mungkin apa ki? Karpet berna merah terus sepote kembang ke biru. Kan ni kembang libur tak keng bulan tak pada ni. Mun pote ke biru kan tak libur ni. Kan ki? Ibu-ibu kalau apa anak berna ni kan? Kan libur. Beda sebab kuning, beda sebab pote, beda sebab coklat, beda sebab celeng. Kan bah libur mana long-bolong sini kan? Tak usah patang jale. Si kuning cok cong si celeng. Arapa? Mun dak si celeng lo teti kuning. Bukan engke pada banding main bal-balan. Ring main bal-balan ni kasi menang cek jongo si kalah. Mun si kalah tak kalah billahi si menang tak kira menang. Menang ke siapa menutung tak kalah. Tadi si menang asa kelangkung si kalah sekelangkung kayak kaki kalah ya. Arapa kaki cek tak kalah engko tak kira menang gua. Apa kan engke? Napa cang banding orang? Sampian ni gabuk banding ngasi kepenting. Mun troratina tak usah skincare, nyari kanca si cubaan. Kan engki untuk renjeng nyari kanca si pandaan kerosin gula ngucap panda keng bulan bolong ben gula renjeng cek pandaan gula orang si pandaan mun mun pangateron na maksud ki lanjengan gula pangatero wat selema etung sira nomor 2 Mertelok. Oke, nomor 4 wahafizul Quran. Nah, ini kasih beda kaitan kalau benar cara makin. Orang seapal Al-Quran. Wa fi riwayah wa ahlul Quran. Tak kutu apal Quran, sepenting ahli maca Al-Quran. Oh, tak orang ahli Quran. Ma makna ahli Quran? Ahli Quran ini kebanyakan mana nak? Orang yang sering membaca Al-Quran, ahlu Quran. Orang yang mengamalkan Al-Quran dalam konsep kehidupan, ahli Quran. Saya boleh, saya eko cah ahli Quran mun beni santri hadirin. Yang mengamalkan isi Al-Quran santri. Hukum nikah pun dari Quran kapi hadirin. Semua hukum itu sumbernya Al-Quran. Makanya untuk ahlu sunnah wal jamaah, sumber hukum nikah cuma 4. Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang lain banyak. Ada syar'un min qablina. Terus ada istihsan. Si muktabar ikuli ajudan ini kan 4 nih ke Quran, hadis, ijma, qiyas. Pak na apa saus hukum ini pasti beli ke Quran. Orang yang membeli hukum ke Quran, nikah ahli Quran pun. Kalau ingin bertanya apa hukumnya puasa, teku Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh, berarti puasa wajib. Dalillah ki buru. Kalau sholat, coba lihat Quran. Inna sholata kana apa? Kitabam mauquta. Dalil bajang. Lah kalau nanti di Quran tidak ada, baru hadis itu memberi penjelasan. Bajang nggak? Wajib. Cara nak bajang? Ada di Quran. Lah baru Rasul sallu kama raaitumuni usolli. Bajang nggak sampian. Papa deben kula abajang. Lalu Rasul memberikan cara praktek nggak napa abajang. Beli nak Quran yang tidak ada di Quran. Hadis yang menjelaskan. Pada Quran dari Allah kanjeng Nabi juga debuna dari Guste. Mun Quran tada teku hadis. Hadis tada teku ulama. Apa contohnya? Banyak. Contoh dalam bab permasalahan teman cok umpaman. Seborah teman cok ni Quran tak ada. Dia mah beda ayat teman cok. Ada hadis, ada subada karo hadarijsun, ai hadariksun karo senikah. Hukum teman cok ada. Akhir ulama ijtihad. Cepon Imam Syafi'i teman cok najis karena al-mustaqdar secara tabiat ekebeci. Kepun Imam Malik, je teman cok je tabi perkara sinoro. Apa yang saya toro?
Mun hewan nak keningkakan mak kita mancung pada. Lah ongkuan ni kakak. Lalu kita fikir kajiannya seperti itu. Koceng tak ningkakan, tak mancung koceng najis. Ajam keningkakan, tak enak pada. Jadi mun ku lekuk telur tak ada, ajam tak melu ya tak mancung teter. Kencang kaki mun kangkok. Kening belet. Jadi mun gua bagi telur sampean pah telur rabek beda cok teman cok kasah. Kasah mah kita ibrus norok pendapat sinyut yakin ya kak. Tak napa. Imam Syafi'i ada bu teman cok ni kan najis hadirin. Keng santren Imam Syafi'i beda 14 ulama ni kak. Justru ada buah kisot cen norok pendapat Imam Malik. Saya kan 14 banyak Ibnu Jarir, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hazm, Ustukhri, Ibnu Hajar. Mereka justru cenderung ke pendapatnya Imam Malik bahwa dari sekening deer teman cok ni kasoceh. Termasuk orang beregung ni kan norok pendapat nikah. Kuliban sampean menurut pendapat kotoran sekening deer ni kan najis. Ten buktena kok penting kan tu tak ibuang tak ini. Cakalan tak ibuang tak ini. Nggih. Kasa najis. Masa senajis kalau di ngaji mending penting soce deh ya. Ten setiap kotoran ni kan najis kabeh je mun Imam Syafi'i al-Mustaqdir. Untung Imam Malik ya mun sekening kakan lo najis. Jadi kok penting sama kita buang tak apa-apa. Iya man kok penting. Mun pah kendu ida remes saya buang. Mun pah du kendu dua hari buang teman cong kendu je tak mari. Apa saya kagak mau dibuang? Cak dengan selemak tai nak kendu ju. Aji hahaha tahu tekon. Kan berbeda baik dak baru dah ya. Ini kenyaman ijma' hadirin. Jadi ulama pah mengadakan kesepakatan untuk memperjelas. Kalau di Quran tidak ada, hadis tidak ada, ijma' tidak ada, kias. Ulama tak bisa beri kesepakatan. Kias. Kias itu raddul far'i ilal asli. Membeli rancak dek ke pungka boleh. Contoh masalah zina. Dek remah hukum zina. Quran berbeda ayat larangan zina. Tak ada sebeda nikah wala taqrabuz zina. Tak boleh mak semak dek ke zina. Mak semak ke zina ni kenapa? Nang duaan, ku tekuan lagi bini, pon teleponan ni kan masuk taqrabuz zina. Mun langsung ke zina. Ayat dah tak ada. Akhirlah beda kiasnya mana kias aulawi. Mun mak semak ke zina bayi tak boleh, napa boleh sampai ngalakozi zina. Ni ke kiasnya mana? Boleh, napa? Anak nubi embuk ben bapak berbeda hadis ya. Ada. Dak remah hukum anak nyeltek ring tua. Ada. Di mana ada hadis ring anak oleh nyeltek ring tua? Tak oleh. Ada hadis oleh tak oleh. Nak sebut dalam Quran wala taqul lahuma uff. Karing tua tak oleh ngucap kah. Ada apa mi tak oleh? Alasna polan masake. Mun alasna tak oleh karing tua ngucap nikah polan masake, maka setiap bentuk kelakuan masake karing tua nikah tak oleh meskipun benih kande. Mun kande bayi masake tak oleh, napa boleh kelakuan. Nikahnya mana kias aulawi. Cek ringan kande tak oleh, napa boleh bah ngacar kan cung tak oleh yan. Maka namun nak kana lamba bah ngucap cek lebetan iya de ring tua na lebet budi pas terus kenca tengah na ding ampu cek empat. Jami lah beda bercangkul. Tak senek ke buku nak kena lamba. Cak lagu kormet tu terus kadang. Lagu itu mau berat temur. Keng pun lulusan madrasah pun dan insyaallah makai lagu saya kapi thank you. Makana syukur ke Allah putra nak uleban ajunan ka dinta sahabat ke madrasah insyaallah bakal selamat. Man termasuk ke kelompok ahlul Quran. Anak kauleban ajunan termasuk orang-orang sebekal pakun bungkol je satah bekal selamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Nomor 5 seterakhir pasera orang sejamin selamat nikah al-muadzin al-muhtasib. Orang seaden karena Allah, bani aden karena ibajer. Mun ibajer pun tak masuk kasih bungkol betenah. Keng mun aden pah aden lillahi ta'ala, maka kak dinto bekal ejamin selamat ketika sete mulai dari dalam kubur. Artinya akhirat bekal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Malah itu buah kibik Gusti Kanjeng Nabi al-muadzinun atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Orang setukang adan gak dintobudian paling lanceng orang leerah. Hari kiamat ni kau bodoh leer sepaling lanceng ni ka tukang adan. Saya maksud benih pan adan pah ya herat pah leer engak banyak ruang ngak benih dah iya. Mun pah dah iya tukang adan ambu tina nama kita adan. Me pah nyari teti jerapai budian.
Benih. Me kocak atwalu a'naqon leer paling lanceng katinapa. Budian mahsyar ni ke orang sateja si amal cuba bekal takillam ke pelona hadirin. Me tak takillam mah are sakelan situ satu dirok beris ada busa cengkang dari cetak setege ni kata bege. Pelona manusia ni macam-macam hadirin. Tergantung amal lah. Mangkana bersihkan to'ot ta bersihkan tabung pelona bersihkan leer lah. Keng pun ulama neng bekto ni kasi takillam ni ke benih tergantung badan apa cang amal lah. Benih kapan renjeng selamat kapan kene takillam munda yang kok takillam biti bion. Benih tergantung amal lah. Le al muadzin orang seadan kak dinto hadirin kak dinto ejamin tak kira takillam. Maka Nabi kanjeng Nabi istilah aki le era lanceng. Tuti selain takillam tukang adan le era lanceng. Artinya tak kira takillam sini kele. Keng bahasana atwalu a'naqon. Pada ben istilah Ramadan kebudi ni kan mun kanjeng Nabi tak asarin ben rajinah. Di dalam hadis tak asarin ben rajin ni kayak sebut taki sadda mi'zarahu masakan sarung. Saya kocak masakan sarung ni ke benih karo sarung ai pasakan benih tak asarin ben rajin. Kanjeng Nabi mun salikur kebudi bulan pasah tak asarin ben rajin. Bahasana sarung ai pasakan. Tapi benih sarung ai pasakan intina tak asarin ben rajin. Ibrekung dia make sarung pasakan jeung silebere buka. Mere tina make sarung lor ke sebenting ke masjid make sarung pasakan. Jadi saya kocak lanceng leer bunyi bah leer lanceng tapi tak kira takillam ketika manusia pada takillam. Wis paham ki? Makanya adan ni ka banyak hadirin. Bada untuk bejeng terus bada orang ngopuraki jenazah. Neka ulama meskipun ada perkhilafan tapi ada buaki pakun istihsan pakun sae orang setan ni keadanin pan sebab gelem kubur ka saadanin anapa me adanin kiasan alal maulud kiasaki dak kebeji ketika rembi lambe lahir gak dusukan adanin mun lambe keluar di lobeng adanin pan masuk ke lobeng adanin karena ni kepada urusan lobeng sini gele keng situng lap haji yang kakek wah da iya keng lambe ni ka keluar ka dunya mangken nikah nyimpang dari dunia tetapi pada iadenin nak kena gini kan iadenin kan gika adenin nak kena gini nikah sunat iadeni sekanan iqomah sekacir ben mun bisa langsung adeni makanya kulit setiap pengajian seding ngebele kalak sampian ipakun masuk ke dalam kapan anak keluar mak langsung iadeni karena mun tak langsung iadenin hadirin dia kedekik saya masuk ke ada benih kalimat Allah kalimat yang sabareng anak kula lahir bini bi ibu bidan ki ibu akal jeding ki pandi nak ki kelampina iro adin deki tapi beki bi kula ada ni kelubu karena mun iki beki jeding kelu saya masuk bani Allah canteng odol sabun andok juga saya masuk jadi ada di kelu mari mandi mari adan baru pandi ara apa mak kita mandi kada saya bani king terka muslimatan ku bi kula wah beki kini ka aya ada ni bi kula king cek je ka aja ka ara apa takut coro anang Antara kadang ya jadi Allahu Akbar abu ngecit salah ada tuh kok kemarin dia tina makita pati sarah makita pati santak sebenting kalimat cukup bentak usah lagu aki Allahu Akbar sini kita usah lagu Allahu Akbar cepok tombu kiki namun lanceng deh jadi nani kene boy dak bandek tak usah lagu sebenting kalimat cukup Allahu Akbar keng latihan gelu mun tak biasa adan tak kok nyelader sampean pah ta gelero Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar anang melak nyampit takbiran je bae kok on lemak nikah menter tetia pai mode ke abak ben semua ke apa abu terlempas bu mayu mun korang patah buka bega saya ngajak nyengkek mun kangkok begini gini pon selemak menter nomor 4 ahlul Quran tepak keputaran ajunan sebedeka dinto mun laputran sampian ahlul Quran selamat cek kubatir sampian bukan selamat kia amin iya deh iya ngantuk kan iya amin Allahumma nah pon sini kah segak dintoh sebisa pada pak kurang berlebih nah nyun sapora yang nguncang boleh bu pai foto ke setia
Enjak maju langsung mari nahu. Jak pengolok lebun beda maju. Tulis tang nomor 0823 251 nampak semua tu deh. Korang lebih nanya seporah. Kita tidak batas epon. Mana bibada bener asli fadl dari Allah, mana bibada salah asli umber dari keendengan ben kebutuhan pribadi. Punten doa mentak kerozin ajunan punten guys. Ngireng bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماء والأرض بنور الشمس أبدا أبدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم تحسنا بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعنا بكم السوء بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات إنك سميع الدعاء رب اختمنا وجميع الحاضرين بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقوله لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلاب نور الهدى المتحدة اللهم اجعلنا وإياهم من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا واجعله لنا ونورا وهدى اللهم ذك منهما وعلمنا منهما وارزقنا آناء الليل واجعله لنا يا رب العالمين. Sekak dinto si bisa pada pak sepora aki kak ki. Tukok beda kegilaan buk patang sepora buki. Menter lajeng umur. Tabang ki boleh dengan kesempatan selain. Burung beo, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasi. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.